Okay, mi nimetoka, hamna shida yoyote. Kwenye ni lebo ambao kabisa nafikiri mafans wangu mnaijua sana. John B. Mnaijua sana. Kwa wazi John B. Ngoja. Voilà. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Pour nous c'est un honneur et plaisir de recevoir un artiste. Minazani vamoja kati yenu banamuyua. C'est un artiste qui évolue, je l'ai bien dit, dans le label. C'est une maison d'ailleurs de production bien intitulée KSS. Il s'appelle John B. John B, c'est l'artiste que nous recevons, madame, messieurs. John B, jambo. Jambo sana. Mambo iko vipi? Mambo ni poa sana, tunakaza. Tunakuresevoir mu emission yetu. Je ne sais pas si masiku ziko naenda vipi? Masiku zinaenda poa, tunashukuru Mungu. Gizi nilianose na gizi tuko naona sur les réseaux sociaux banasema ke John B haiko tena parmi ba artiste ba MKSS. Est-ce que c'est vrai? Yes, lakini ndo hivyo kweli. Ila hamna ubaya. Mais tuko nasikia ke kuko kitu yenye ulifaa. Est-ce que c'est vrai ulifaa problem fulani yenye inaacha bana kutosha MKSS? Hapana, sina shida yoyote. Hana shida, pia na mimi sina shida. Mais jusqu'à présent nyie bote bawili muko natia batu mkonfusion, amuoneshe situation yenye iko vrai ama shida yenye inaacha ke auendelee kati ya wa artiste wa MKSS production. Confusion gani? Yeye anaongea byake, anasema ke no siuwe na we vile unatuambia ke hakuna shida na wao yue shida yenye iko. Eske kuko kitu yenye iko pale katikati yenye amupendi kuambia watu? Hapana. Ila pengine inaweza kuwa tu kukosoana kwa jambo ndogo ndogo, lakini tuko vizuri. Jambo ndogo ndogo kama sio za kuongelea hapa. No, huko devali kamera na ba fan bana paswa yua realite yenye iko. Lakini kuna mengi ambao hawezi ukaongea bwana. No, tuongea tosha kwa ile mengi tosha kidogo. Hapana bwana. Labda wewe nikuulize. No, hapana, mimi ndio mimi nakuuliza utuambie ile secret yenye iko kati ya hiyo. Nikuulize. Ya hiyo magomba. Ngoja nikuulize. Wakati si una demu yako mmelunga naye, mambo ya ndani hawezi kaitokesha kwenye watu. No, ile ya demu uko artiste na uko star, tunapashwa yua kitu gani njo yenye inaacha unatoka MKSS. Okay, mimi nimetoka, hamna shida yoyote. Kwenye ni lebo ambao kabisa nafikiri mafans wangu mnaijua sana. Kwa wazi John B. Mnaijua sana. Kwa wazi John B. Ngoja naongea na shabiki zangu. Si ndio hivyo? Mnajua KSS ndo lebo ambao imeniinua kabisa, na nimeona nitoke nianze nijitafute, wadogo zangu niwachie nafasi nao waingie wawainue kama mimi. Ndio hivyo. Ila kwako hauna shida yoyote? Hapana, hamna shida yoyote. Naye vile ana shida yoyote? Hana shida yoyote. Mambo ni vizuri tu. Yes. Donc batu basi shangale siku 2-3 bana baona tena limoya. Yes. So hiyo tayari. Hizo za zamani sio za kwangu tena. Unaambia nini wa fans wako par rapport à ile compte yako ya zamani? Wale ni désabonné? Kwanza yani wanifollow kwa account yangu mpya. Ila ya zamani, hiyo ya zamani haitumiki kwa sasa. Watoke. Haitumiki kwa sasa kwanza. Yes. Voilà. Alors, ku tournage ya challenge yako tulikuona uko na Resi, me kuma siku zenye zilipita wakati ulikuwa MKSS na Resi wakati alitoka MKSS, ulikuwa na muko ilwanye na hamuko na collaborer na Resi. Kipi njo iliacha una continue ku collaborer na Resi, ni jua nini? Unaona? Kama wale watoto wadogo ambao uko kwenye wazazi wao. Waga sana wanakuaga karibu na baba zao na mama zao, wakati sababu iko karibu ni wadogo, wanaweza kaozea viatu, ndio wanaweza kaozea kitu fulani.
yani waga wanakuwa karibu nao. Lakini mtu ambao ameenda kukutana na baba au mama siku moja moja, yani yeye alienda kujitafuta. Na mimi nikabaki kama mtoto. Na mimi nimetoka, nimeenda, tumekutana na huko, yani wote tumekuwa. Donc baba alikuwa anakukataza usiongee na ule mtoto ambao alienda. So hivyo. Voilà, nous sommes avec l'artiste John B. En tout cas, ça c'est plaisir. Dernièrement, unafata chanson ya mupya yenye inaitwa Mapenzi Kitu Gani? Mapenzi Kitu Gani? Tuambia si chanson inaongelea nini? Chanson Mapenzi Kitu Gani? Naona tayari mmeshaisikia hiyo jina ya Mapenzi Kitu Gani inamaanisha nini? Mapenzi kitu gani? Kwa nini inatutesa? Kwa nini sometimes inaboa tena, inaleta furaha au tena inaleta stress? Hiyo yani nilimba hivi, naomba msikie. Kitu gani? Mapenzi kitu gani inanifanya mwenzako nikose amani? Kitu gani inanifanya silali? Mapenzi sio utani, asiyejua ni nani. Ndo hiyo. Nafikiri umejua, umesikia. Donc hiyo ndio message yenye ambao ipo ndani ya hiyo song. Yes. Song ina video? Hapana. Naiandaa. Yes. Wafans wangoje siku? Sijakuwa na siku, sababu nisije nikasema nikawadanganya na mambo yanabadilika, so kama si tunavyopanga. Ila tunaiandaa, itakuja tu karibuni, so mbali. Voilà. Donc John B kuna evolue na ekipe ingine ya mupya ama John B asa kwa yepeki? Niko mwenyewe. Nina akaunti zangu ambazo nimezifungua. Akaunti ya YouTube, TikTok. Nimezifungua tayari. Hizo content hizo za zamani sio za kwangu tena. Unaambia nini wa fans wako par rapport à ile content yako ya zamani? Wani désabonner? Kwanza yani wanifollow kwa account yangu mpya. Ila ya zamani, hiyo ya zamani haitumiki kwa sasa. Watoke. Haitumiki kwa sasa kwanza. Yes. Voilà, merci beaucoup John B. Sinon ma projet zako zenye zinakuya apare ile chanson, kuna yengine projet gani? Ziko njiani, watazijua zikikuwa. Voilà, tunasema merci beaucoup kuitika invitation yetu. Okay, asante kwa nyinyi wote pamoja na shabiki zangu, muendelee kunisapoti kama kawaida, mambo yataenda vizuri. I love you.